السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشوانا قالي فشكو براين هيجا أبدر قندي خانو سري قندي بسمني باشاري آمديا النزقفتا قندا قالي تماشوانا أب قند خاني و كربيچن هاوكي قوند بينن لهناك خانية باطوني جكتنا تيدا اللهم الطا نور كان جاي تماشوانا مدر قندي خانو سريع خانو سري قندي تماشوانا مدر قندي خانو سريع خانو سري قندي بسمنية جاي تماشوانا بشتي دمك دريش ما بهبر وشانا زندي ما تشينا كريا غاسين تنا تمن ابو وام نرمال جيبون نهاية دين تنا دك دس مكتيا بله حوالي صدام سچاوار اهلا وسهلا قالي تماشوانا حوالي صدام جمالت بيجي كچكار وشانا زندي چينا كان نيتا قنجيه جمالت بيجي بوس توصيه قنجيه يعني شيرتا براتي المتكي بنيتا قنجه زانم ايغود بيجن وكا وي او جبو قنجيه جمالت بيجن وهناك جيل لومات كن يعني دردي وانا بو شيرتا بكن وكا عيبو كيماي كي بكن وحوالي صدام وي وكوي او بنيتا قنجيه براتي بدوستاني جمالت بيجن امزانن بله بله حوالي صدام جوان كتشكار جي هرچ قاروت وطازي جبن دبيغو اسلام جوان وري قوتن يعني نبي هواي بي امن كارن وبكي النوان بشتي قوام اسلام جوان بيجن ت ان شاء الله قنه تدنينا وتيقو ام جغيني اسلامي ام جباتك بوچو برداي جباتك حرام ام هبره بكن هنجي قناها لولا جبوي تعليمي جبوي تداويه جبوي شاهدبوني جبوي خوستني دي چند نقطه ولو دا اسلامي مصاده دايا هنجي نظر نا حراما ووقي دي ابكا چك شخوا آلود و تازيا canlı yayını ne bilmek ki? Şu adı canlı yayını da ya. O ne bir havayı gibi de dakika gödari nakin. İyi bxira bulu. Ya ab günde ha nabevi khanu sariya. قندي بسم الله لاني زي امكانم بيش نيزي تشيشيا دير سلافي اشترى بيشم قندي دوراوي مزرعة تشيلكايا مزرعة احمدا قربيتشيا مطري اشترى بيشم قندي دوراوي كلهي نيزي كيمايا جاي تماشوانا البندا فرسيوما ماني حوالي الشيخ موسى قلت يك كله قندي مهراس كله قربيتشي نخیر از امام تی نکن از
mehmandariya zatma vî gundî. Sereke zatma vî gundî. Ha navê gund Tirkî nizanim. Havan. Az navê gund bi Tirkî nizanim. Az kurmancî zanim. Ha. Merhaba, sabahına uçana. Şahit baş AP Seydan. Tabii sabahı çağını başım. Ora sahabe spas ki melek kera AP Seydan. Az Malatya'ya nakın. Valla velati nakede velati mesela bent bajar kerayı. Ha, de bunu beşem. Hadi. Aş verdi. Bu merdin ise sana saçava ecis Ahmet'e mi AP Seydan. Sabahına uçana. Sahabe durmata çay AP Seydan. Selamat. Vazibim. Ha Kerem kam go fırsat alın. Çava? Go fırsat hana. Fırsat alın Kerem kam. Na sahabe AP Seydan. Menate khode be. Sabahına uçana. AP Seydan sebem çıkıyor. Anne AP Seydan. Mesela van beri elime dikirim. Zani beri elime dikirim. Ana meli vera bela bahti wan. Ama çte rasti haber nade. Sence em ja ederim et evana edivim ez kem günahkari. Onun gereken. Evet işte rast. Çte rasti Ka nade var ha. rasti. Tam hünek rasti aşmana beşem. Mugol ka hünek Mesela var rasti. Var rasti ku mala na beşin ka aşmana beşe dakana mzane bin cale mu beşin. mesela ben açım mesela te kala dini o siyasete kısın navebdu ha. Engin hoş Tamam da geldin. هناك راستي اش مانا بيش دخلنا جاري مو بيشن Ama وراستي mesela قو امنا بيشن زاني وراستي قو امنا بيشن وتتزاني كوراستي يتبيشن çıma mesela ben ama mesela o kava insan te kuştun. Çıma boy xwedê çîna ka te anos na nabe mezava ba insana o kav te dimrin. Çıma ser insan te wa çîna ka pê seydaz ya pir merak dikim ha. تلفونات تجي هيا وجاني عينا تجي هيا مهرت بيشن وكي قو Kur'an امنا بيشن اي بيشن وكي قو az تزاني نا قت بيشن az dibim a pê seyda. Ez dibim. Edim o ka insan te kuştun. Çıma van insana çînakin nikan denk bikin. Be em deng nakin a pê seyda. Mesela تجو تجديد mesela mele me jê bi sene 90'ê de mele me hat şehit bû. Sene 90'ê wan ha. Li Diyarbekir gundê me heye. Li gund uçağı kurmancı yasak bûya. Li gundê me hat kuştin. Denkte ha pê seyda. Ede haber nadisa pê seyda em kapat bikim o zaman. حواله ما چما چون
Denge bir yapıldı bu. Merhabalar abim. Merhaba Saçabanı Musa'nın. Nasılsın abim? İyi sağ olun, sen nasılsın? İyiyim abim ben de. Bir yarış yaparız abim seninle. Yok. Ben yarış yapmam. Neden? Yok işte. Ne için yapayım? Nerelisin abi? Ben Mardinliyim. Mardin. Benim Sen karşı nerelisin? binadakiler de Mardinli. Evet buyurun, sen nerelisin? Ben Amasyalıyım. Evet iyidir. Peki buyurun, sormak istediğin soru varsa buyurun sorabilirsin. Dini soruların varsa sor. Soracak şu anda hiçbir şeyim yok. Hmm, öyle mi? Çünkü babam hoca benim zaten. Ben sana bir soru sorayım. Sor bakalım hacı amca. Şimdi senin baban doktor olsa, senin baban doktor, diyelim ki doktordur fakat sen doktorluk okumamışsan, senin baban doktordur diye sen de doktor olur musun? Yani babanın bir sahip olduğu o tıpla ilgili bilgiler, baban gibi doktor olabilir misin? Yani sen diyelim ki doktorluk okumadın, sen diyelim ki başka ziraat okudun. Baban doktordur fakat sen ziraat okumuşsun, ziraat bölümünü okumuşsun. Sen diyebilir misin ki ya benim babam doktordur, o zaman ben de doktorum. Ben doktorluktan anlarım. Olmaz. Baban imam olabilir. Fakat sen imamlık okumamışsan, dini kitaplar, Arapça, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, dini kitaplar okumamışsan, sen yani o babanın bilgisi sana gelmez. Hacı Kelime-i abi, şehadeti bize söyler misin? Kelime-i Kur'an'ı şehadet. Kelime-i şehadet. ne? Bize kelime-i şehadeti söyler misin? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getireyim öyle mi? Ha, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. hakem kadın gibi. Manasını da bize söyler misin manasını? Manasını bilmiyorum. Tamam. Bak senin baban biliyor. Senin baban imam olduğu için biliyor. Fakat sen bilmiyorsun. Yani babanın imam olması otomatikman o ilmin sana gelmesi geliyor demek değildir. Tıpkı senin baban doktordur diye sen doktor olamazsın. Yani illa doktorluk okuyacaksın. Okumadan babanın doktorluğu sana otomatikman Bluetooth ile ya da Wi-Fi ile geçmez. Ancak okursan doktor olursun. Kelime-i şehadetin manası. Sakin gelin. Kelime-i şehadetin manası. Hadi fare. Onu bilmiyorum Şehadet hacı ederim. amca. Bak, şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Peki ilah ne demek ilah? Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah demek kendisine itaat edilen kişi demek. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. İlah yasa belirleyen, kanun koyan demektir. Yani ilahlık hakkı, yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Yani Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan çok insanlar vardır. Yani Allah'ın yasalarını beğenmeyip onlar yasa belirleyen,
yasa belirleme hakkını kendinde gören birçok lider, yöneticiler vardır. Bunlar kendilerini ilah kabul ediyor. Biz bu sahte ilahlara la diyoruz. Hayır, kabul etmiyoruz. Red ve inkar ediyoruz. Yani. Başka sormak istediğin soru var mı? Dövme abdest bozar mı? Hayır, bozmaz. Fakat dövme yapmak haramdır, yani günahtır. O ayrı bir günahtır. Fakat Güzel. bozmaz. Dövme yapmak ne konuda haram hacı amca? Ya, o haramdır. Hiçbir konuda öyle kendi başına bir günahtır. Dövme yapmak, o vücuda o şekilleri, o desenleri yapmak günahtır yani. Güzel. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Demiş ki kim yaparsa Allah'ın laneti üzerine olsun. Anladım. Hacı amcam var mı bir isteğin? Allah rahatlık versin. Görüşmek üzere hacı amca. يعني چما عنق حرامه لولا ربي عالمي قلت يا خوشي دور بكن بيسش صناعتي شيطانه اشتاقوا بيس بي Havale Mustafa Kuleş razı bin. Ya pîrek şalal xwe bike çê nabe ne caza. Pîreka Müslüman ve got cilê wê ferah bin, cilê wê dirêj bin. Cilê tang nikayê xwe bike. Belê hevalê Ömer Kuleş razı bin başin elhamdülillah. Nado. Havale maldu. Wala weşana zindî maldu. Havale maldu wala weşana zindî mit şopan dî wala. Abi, Kerem kan. ellerinden Kerem kan öpüyorum. Estağfurullah. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Durumlar nasıl? Sen nasılsın? Vallahi neredesin? Mardin. Vay be, hele bir bize Mardin'i göster ya. Biz. Alem ve selam. Sen nerelisin? Ben Dersim. Kurmancı Zane, Kurmancı. Zanım. Kurmancı Zane. Zanım. Kalk Kerem kan Kurmancı biştağla. Kalk şirketi başı. Baş. Duştan kalu. Başın canı Sami. Dur ben seni arkaya da sen de beni ekle. Ey? Ben seni arkadaş ekliyorum. Halo sen de beni ekle. Valla eğer dini paylaşım yaparsa seni takip ederim. Biz zaten hep dini paylaşımlar yapıyoruz. Öyle mi? Edeka buyurun, sormak istediğin soru var mı? Dur ekleyeyim seni. He? Havale Farhan. Sir Çavana ati baş etti. Vali ve şana zindi. Sir Çavana.
نمشكي ونبينو ما طير كيك والهواء ضفر قالي تبا شبانا ونبين نولو ما طيرة مزنا ربي عالمت بما مشخون الباط طيرة نا مزنا با طيرة قد ضفرن برتيق وبتكن ودقرن ما يمسكهن إلا الرحمن مش خداي رحمن بيبا كسنكاري واسطن بكي الهواء ماذا با طيرة علي قبتيرك طيارك ديشي هوا بي بيلوت نينا او سيستما قو الطيارة الهواء تسكني او عياري وي او بيلوتي وي ماذا بي بيلوت نكاري بسكني اياو امش وي الطيارة بينا عجيماي لي فات طيركا تخليتي الطيرة العظماننا ونبينن شاوا ضفرن دتشن وتين كيوا دقري خداي رحمن بيبا كسوى الهوا زط مناكيم الو مرحبا خالو. مرحبا سر اهلا وسهلا. كاتشاوي باشن جال ثابت شركة باش ان شاء الله. ياو جيتي خوش تيروش دربي. هيرو ولا مش دربنا. جيتي خوشا. كاتشكي خالو شنو تشي؟ وانا باشا سلامتي خوشي الحمد لله ما ويجي باش من. اذا باشا ما لا خدي ابا خالو ما شاء الله تبوي فنو من عبيت بدنيا كتياو. والله نعيش نعسل قونا بهم هو بدنياي بكبي عسل نابهم هو الجمع الله تعالى مقبول به أظن فنومنيقو بمليونة تاقيبتي وهنا دمرن أو كسل بي واناش الدنيا عالم جواناس بكي عيش قو إيمان وعملي صالح بوارا بكبي تربيدا قو إيمان وعملي صالح نبي بلاد دنيا هبال دنيا عالم هبالي مهوبي ويسر وي تربي مهبتني هيلن وي بقرن كسب مرنا كبي تربيدا عيش أوا إيمان وعملي صالح والله كيليكا او يكا فرعون تدي او مومياي ويها يا فرعون ما او بايلاش مشكل مقول ما كاني تشبر فرعون تدي او قاضل ميتيكر هذه خالي هم امي صحبتك وهم تدي جان عمل بعدنا دورا انطاليا وانا ام جانا بوار سلافي نادر مثلا مشينا الجمعيه ام دشينا جانا بجمعات ام جانا ام ددين ما ترس فيم دكن ام يعني بشتي وارد المد ميزين انسان بير نزانن ديني بالجيوانين وكو تزاني ادبر تشتكي بيجم يكي سيرتي بو قولا بيقو انا ما شما بجمعات المشت كم شافعي بو مقو ما شماتنا شي وأشوم المشكل تدي المجا صباح أو صباح جيتشو تدي قرق مو هاري ساوان هاري سجدة جارك دي يعني قون دواسي نخون ديا قوم دي زلام ميزان قوتا المجا خوا تيام نشكر قوم قوا شافعي ما قوها قول قصول نمزي قوم قوا قيت مسلماني كلنا مسلمان بشي شيء الويدي هيا يعني مذهب مسلمان تيه ام گوتنش نزانیا وی چه بویا ريش خوش نزانيه چه بوا نزاني کو دين اسلامي او چار مذهبي وي حقن ولو نزاني جاهله اره يعني ولا اكتنا سري ما جانا يا فيغا يا سلافي نمجبورم هو بهبرا تكاني بهبرا جي سلافي بدي وتكاني پشتيوال جي سلافي بدي يعني تبير جي سلافي بدي تشيد بي يعني او لا شرطه يعني جانا اوجي تينا سري ما انتكزاني يعني حتى اجمتي مثلا الفيديو جانا تزاني اب تشي كما تدي ام ايلو قلاشي جي درم تشنا جمنا كا ويرو جم تشنا جم يكي ما تشتن جيرا برنجو از ارماني مام قوي او تشبت او مام تشتيا مانا تشتيت ارماني بيت تشبه مانا تشتي هو كاري قنشيل وابكي انا مسلمان شبه احتياجا وهبه آلیکاریه که مشوار بکه نگونه دینی می اسلامی نابیجی قنجیل وانکن دبی تنی قنجیل کی جان کافران نکن کافره گو باسلامی را حربه بکن کافره گو زمان درجایا اسلامی بکن
وحقارت الدين الإسلامي بكن هم قنجيل واناكن لإيجو زراري نديما وحرب مرة نكي وزمان دريجايا مسلمانة وحقارت الإسلامي نكي موغاري قنجيال بكي ربي عالمي بياساق ناكي ام جل گورات لي خو يعني وكو ام گورات لي خوتشن ولو ام بيجن اما او حنجي مزينا خلقي تعداري دمك الواكريا وكو ام بيجن تشلمش كرنا سيدا بله هنا قاجي تشلمش كرنا دمك ترصاننا يا جويكي وقتك ظلم الوهات كرن لان هاي دي باورك او اوروبا يعني ايدي الظلمي لحمود دبري الدنيا هيدك ايدي ايرو او قوات كتير دستي وادا ايرو باورك الظلمي لحمود روشلاتان ابين ولحمود دبرا ابقى تشتيقوا فتنه وفسادي وكشتني وهنا بدستي اوروبا وامريكا واسرائيل ومدستي كافره ايرو او ظلمي تكن ها وقتك هناك فلا هاجيد الظلم الوهاتك نقونا اوجي بنزانين يعني مسلماني جاهل مسلماننا بنزانين ظلمنا حقينا لهناك فلاها كلن في ولاتما لبلي واجي بروسيا رهنجي وتقول ميزان نقول روسيا هات حتى كبري قل بير آلي كاري كرن ايدي فلاهي وهيجاوي اشتشكي نبوجي ايدي واجي ظلم وهاتا كرن يعني آلي كاري بروسيا لنكربون آلي كاري بكثير نكربون شي ويدي بنزانين هناك مسلمانا ظلمنا حقيل واكر واش ولاتي وادر قسطن اب اسلام في قبولناك يعني جواجي مدنا خالو معنا وندبنا خالي بابي ما يكي سورياني تدي امنا به والله وي فقير دوام فلني مدياتيا البيد الانطاليا خدي عايده 2 كيلو شكر جمله قريب بريا عايده يعني قلت دابو جامع كي قلت ازن المحلاوي ما قلت 2 كيلو شكر هديه دياريا فرحان مدوي كونجيرا ببن بيجي قبول كر ويرجع اوجي شو اوروبا شو مجمع تدي عايدا وهبو ازي بروجي جيبهم خدي شو ما عايداوي گو خوزی تنهاد بانا گوتی بروجی تشتکی ناخوی خوزی تنهاد بانا تدی هیکاوا چیک دکن اوجي جامع 2 كيلو شكل مرة شياندم خدي عايدة انا عيد يكي مسلمان شنابك وعيدا انا مسلمان بيروز بكي لولا او عيدي وان اغلب ده على هي اسلامي دنا يعني عيدي وان تشتي حلالي خدي حرام دكن حرامي خدي حلال دكن يكي مسلمان شنابك وعيدا باني غير مسلمان بكي انا ابي نقول سيدا اب مزه هناك شيء اولونا يقول بابي جي ديني مق قبولناكم مسلمان جي بقبولناكم مباوري بانيا انا او اما عيدا مزه هناك معناوي عيدا اسبوع تشروش يعني عيدا تشبو يا زمانك تندي تقول عيدا فلاها ما تنزعني الجمع ما الجمع نبون نيدي ماذا تقليدية عيدي هنا او عيدا شيء يعني شتشتي بيروز دكي يعني دوي عيدا وهذا شي قومية يعني شي بويا ويتكنا عيد ويروجي تكنا عيد خدي وقاسي ما araştırma نكريا او تدي هيكا صادجه يا هيكا تني دكبنا برواده بويا كنت بيزاني لدورا كربورانو جاري شتكرن اوجي ام تونا عيداوي اما ابنا امريكي ولا او بيجي ما خدش ورا دي بروجي تنهات بانا يا اوجي خدي باورتينن نا باوري بخدي مثلا باوريا بخدي انين او غوتني ويا حموا قبول بكي وتي غوتني ويا حموا قبول نكي او باوري ناي حسابي باوريا بخدي او باوري بحمو پیغمبري وي كتابي بينن باوري كسقطه يعني خدي يعني حمو پیغمبر باور ناكن لا او مثلا حضرتي عيسى او اولو بيجن اما انساني بضرر بسيده عيسى پیغمبر قبول دكن لي او ام حمو پیغمبر شي پیغمبر قبول دكن لي او محمد پیغمبر قبول ناكن ربي عالم بمحمد پیغمبر من او قبول ناكن اي وتي قبول نكرن وقا غوتنا خدي رد كرن غوتنا خدي انكار كرن والله سيدا يگو باش به تزانه يگو حکم گوتی تهنا کا مسلمان جي هنا قبول ناكن اسلاميه تگو تكبر قرقوا دا معلومه بو كونا عالم
دبنا اف بو شما اما فقير نو يا وكي هر يكي جو باوري اني بانا وزنگين بو بانا حمو تشتي خوش بانا حمو تشتي دور تو بانا حمو كسي بي مسلمان يقولوا اف دنيا يقولوا فيدا صنافي ندمه اما صنافه كده نسيدا اما انساني قنجي بي باشي بي خدي اچو معيداوي كيفا مجيرتي هاوي جامر دي كيلو شكش مرشيان بي باشي اي چو مجي ما تشكا خبر ما قلت يتشتك اشتر لازم بي امجد بن شكاي دنا منهم يا تدي بي هوشگورو او نبينا تشتاق ربي عالمي هوشگوري چه نكربي ام نکارن هوشگوري بکن هوشگوري تشتاق خدي مساعده كريد ام هوشگوري كن تشتاق ربي عالمي حرام وقدخه كربي هوشگوري دور ده چه نابي اري هنا يشتاق ون عالم موج عالم بفرصي مو موجي ببي غرق مو امجي ديني خوا خان زانبن معلومة عالم موج وا بفرصي نعيبا شوش لكي مو نزان بيجي مو عالمي ماني دبلا سيدة زعفتا مشكول نكم ده باش هذا ناخذ بخاطرته خدي له حتيم بدي وطالع سلافة ما بيريا خليلا كده ولو جديلا ما هوا كولو خوش بكشينا خاطري تا سر اهلا وسهلا